Bafo ngikhuluma nobala. Khuluma noThulani Sibongo kaNgcongo. All right, senze grade bala bafo. Grade 11. All right, perfect. So bafo njengoba ade ngisho ukuthi we are ngu DJ Zeli ngihamba nani ne Broken Mirror Entertainment as a group we are called Festival Group Intervals yabo. So ngicela ukubuza mfethu la based on indlela esenza ngayo nendlela esi-introduce kunina as abafundi siza kunina, how would you say i-experience yakho towards izinto lezo sizenzayo, how does it influence nina as njoba sifuna ukuni-involve nani as i-part of i-process yethu, what would you say towards thina nabantu ababukele emakhaya? Ngingasho nje mfowethu ukuthi enikwenzayo nathi singabafundi siyasizakala ngoba kulokho enikwenzayo abanye balithola usizo yabona. Nani futhi niyasiqhuqhuzela njengabafuthi abasakhula abasabancane ukuthi ezinye indlela zokusebenza lezo ukuze ukwazi ukuthi usizakala umuntu financially yabo, ngoba ngizwe kuthiwa iyakhokha yona kodwa siyasizakala kakhulu. Nani futhi ngiyathola ukuthi ni-explore kwabanye abantu ukuze bezokwazi ukuthi yabo bethola usizo nazi kabanzi ngezikole njengoba nifikile la esikoleni ukuze yabo. Okay, ake sithi njengoba ngikubuza, if you were to rate umuntu obendlalela music lapha ungamrate in a scale of 10 ungamnika ba? Ngamnika nje wena mfowethu u8. Ya u8 omuhle. Uma ungasho mhlawumbe u8 wayomnika u8? Mfowethu ngeke ngiqama manga mhlawumbe ingoba angimazi mhlawumbe sezingeni yabo, nanokuthi mhlawumbe ingoba mhlawumbe bengiqala ukuzwa, nanokuthi mhlawumbe uhlobo lo shuna ade udlala inhlobo engayilaleli. Wena ngathi le nkonzi kabani kaMaskadi number 1. All right bafo. So okay bafo, ngicela nje ungisholo lokhu bafo uthi shout out to Broken Mirror Entertainment. Shout out to Broken Mirror Entertainment. Hayi siyabonga kakhulu bafo, that's okay.